Kaua e hoatu tiketi loto kāri peti peti rānei ki ngā tamariki mō te kirihimete. Koera te whakahau a te rōpū āwhina mate peti peti o Aotearoa. Ahakua koe nei te wā harikoa o te tau, he wā anō hoki tēnei e maua i te tangata i ngā niho ane o te taniwha weri nei, ara o mate peti peti. He koha kaorea Catherine Rewiti Russell i te hiahia kite i raro i tāna rākau kirihimete. Me waihotia tēnei taki mō ngā hunga pakeke anake. Ka ho atu koe ngā hikariti ki ngā tamariki mā, kāore. E ai ki ngā rangahau mena ka hō rake tia te tamaiti i te mahi peti peti i aia e tamariki ana, ka mau pea ia ki te mate peti peti i aia e pakeke ana. Engari ka kaupare ētahi mātua i tau wa whakapai me te ki, he kēmu noiho ngā kāri peti peti. Hei tā Catherine engari anō mō tēnā. Mā ngā wakaro nei e wakararu ngā tikanga tāoeto mā ngā tamariki e hiki mai nei. He tino raru tēnei. E harama te hoko kāri peti peti noiho ka raru te tamaiti. Ki ngā pakeke mā, mihi mea ka mati piti piti koutou, ka wai ake o koutou tamariki ki tēnei mahi hoki. Koe nei te wā o te tau e hanga taumaha ana ētahi whānau Māori, mō ētahi ko ngā taumahatanga o ngā hararai me te iti o ngā pūtea te raru. Nō reira ka huri rātau ki te mahi peti peti. E taki kino tēnei ki te wakapakaru ngā wānau, ngā hapu me ngā iwi Māori. Engari he tautoko kei tua. Wai atu ki te Problem Gambling Foundation, ka taia koutou ki te haere ki tō whānau, hei kōrero kia rātou, kei te hiahia ahau ngā awhi ki te kaupapa nei. Engari ko te tūmanako kia kaua e tae ki te rā wā i mua i te huri tuara ki ngā āmene o te peti peti. He te Gardner, te karere.